Agencija za sprečavanje korupcije i UNDP u Crnoj Gori već 4 godine za redom uspješno razvijaju i sprovode alate koji doprinose boljem razumijevanju rizika od korupcije i jačanju profesionalnih standarda u javnom sektoru. Riječ je o metodologiji za procjenu primjene antikorupcijskih mjera, kao i vodiču za izgradnju integriteta, koji detaljno opisuje njen razvoj i praktičnu primjenu. Nakon što smo procijenili način na koji institucije u državnoj upravi, sistemu socijalne i dječje zaštite, pravosuđu i lokalnim samoupravama sprečavaju korupciju, ove godine analiza je po prvi put sprovedena i u zdravstvenim ustanovama. Posmatrajući po sektorima, najbolji rezultati ostvareni su u pravosuđu, dok su najslabiji zabilježeni u sistemu socijalne i dječje zaštite. Od 30 zdravstvenih ustanova koje su učestvovale u procjeni, najbolji učinak ostvarili su Domovi zdravlja u Beranama i Bijelom Polju, Dom zdravlja Andrijevica, Institut za lijekove i medicinska sredstva, Klinički centar Crne Gore. Radili smo predano i odgovorno na ovom zajedničkom projektu i smatram da smo u velikoj mjeri doprinijeli unapređenju kvaliteta, primjeni plana integriteta i primjeni cjelokupnih antikorupcijskih mjera i mehanizama, što pokazuju rezultati i konačna procjena. Metodologija je bila jako važna iz razloga jer je omogućila da na jedan jasan način i mjerljiv način uporedimo, odnosno spoznamo koliko su antikorupcijske mjere koje mi primjenjujemo u našoj ustanovi uspješne. Njena primjena je pokazala da naša ustanova Dom zdravlja Bijelo Polje radi transparentno, odgovorno i na zakonit način, čime se jača povjerenje pacijenata i šire javnosti u rad zdravstvene ustanove. Metodologija za procjenu antikorupcijskih mjera je sjajan alat koji nam je omogućio da sagledamo sve ono što ustanova radi po pitanju antikorupcije. Ova metodologija je također i sjajan alat koji inače može da posluži menadžerima, da sagledaju ustanovu iz nekog drugog ugla i da dobiju neke inpute koji značajno mogu da unaprijede kvalitet usluga koje ustanova pruža. Procjena je pokazala da je napredak najvidljiviji u ispunjavanju obaveza iz Zakona o sprečavanju korupcije, dok između ostalog i dalje postoje izazovi u sprovođenju unutrašnje revizije, prepoznavanju rizika za osjetljive društvene grupe, uređenje internih akata o zapošljavanju. Crna Gora je i u prethodnom periodu rezultate procjene primjene antikorupcijskih mjera predstavljala regionalno i globalno, a istim putem nastavlja i ove godine. On the global stage, Montenegro has also been sharing its progress, notably during the 10th session of the Conference of the States Parties, or COSP, to the UN Convention Against Corruption. We look forward to the 11th session of COSP later this month, where Montenegro will continue to inspire peers and partners and showcase its accomplishments and insights that emerge from today's discussion. Borba protiv korupcije je dugoročan proces, ali svaki korak ka većoj odgovornosti znači jači sistem i bolje usluge za sve.